plaža na Krku. Aha, tu se gre pa gor na obzidje. Da se kupi vstopnice. Fitness na prostem. Dobro, kaj? Ja, mi tu naprej, ja. Dobrodošli v tretji dan. Danes gremo malo po otoku Krk. Malo džiret do mesta, kakšna plaža in tako malo z okolico pogledati. Evo, Karli, piči ona in gremo naprej. Gremo malo gravel. Glej, zajci dol, si jih videla? In to dva. Ja. Zdaj gremo levo. Gremo pogledati neke ruševine gradu ali česa, ne vem. Bomo videli zdaj. Slikala. What? Aha. Evo, zdaj pridemo do grada. Ruševine. Tukaj smo zdaj do teh ruševin gradu ali nekega posestva. Ne. Ali jih ena sliko naredim? Ja, iz te strani pa iz one pol dol. Če je tle iz spodne strani. Tle se še kaj vidi, ja. Ma ne, evo, tu je napis tabla, lej. Kaštel. Kaštel. Zlatni kapi krškog blaga. Evo. Ma, ke lepo. Se približujemo mestu Krk. Mesto Krk. Ko veš, da snemam? Plaža na Krku.
Ja. Evo. Naprej je stari del mesta, ki bomo šli, je tam čez, a bomo šli peš. Zdaj moramo iti tle okoli, viš, kjer je marina. Ja. Fish and chips. Lahko pogledaš. Ozke ulice. Ja, zdaj smo v starem delu mesta, Old Town. Malo po starem delu. Pa gremo na polotok. Gremo naprej. Ajde. A, res. Verjetno, kje je vhod iz te strani. Trg Kamplin. Ja, verjetno iz te strani je vhod. Evo, tle imaš magnete. Frankopanski kaštel. Aha, tu se gre pa gor na obzidje. Da se kupi vstopnice in pa gre po obzidju okoli kaštelu. Ajde tle. Plaže in hoteli. Imaš fitness, ja. Fitness na prostem. Dobro, kaj? A, tu je še en zaliv. Ja, mi tu naprej, ja.
Tle je zemljevid okoli polotoka. Gremo zdaj en džir. Mora biti od plaža. Šidla z druge strani. Tukaj se še vedno je? Ne. Samo na unem delu je dol. Okej, gremo dalje. Gremo naprej. Gremo pa malo naprej do centra, kaj pojesti in pa to. Evo nas na vrhu, že skoraj pri apartmaju. In gremo malo na bazen.